Kafishane bantwana benkosi, bantwana bakaNkulunkulu. Kunezinto empilweni ekumele nasiphuma kule lockdown le sishiye kule lockdown le. Kufana nokuthi abantu uthi unezitha eziningi wena, uthi abantu bakuzonda sozondiwa abantu abaningi ngapha nangapha. Ake safule indaba yezitha zakho. Ezinye zezitha akusizo zakho. Ezinye zezitha zenzwe abantu babangani bakho, nawe wazonda, nawe wajoyina kuleyo skimela leso sezitha zabo. And I want to say ukuthi akusibo bonke abantu abazonda wena, inkinga balwa nabantu aseduze nawe. And ke nabanye abantu olwa nabo nawe abanye bangakuzonda ngenxa ukuthi ulwa nabangani babo. So make sure ukuthi uzothola ukuthi so nezitha eziningi. Mina ngizothanda ukuthi bheka izinto ezakho wekele zabanye abantu. Bheka okubhekane nawe ngco. Wekele okungangeni, ongakwazi ukuthi kwaqala nini, ongakwazi ukuthi kuvelaphi, ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo mngani wakho okuprovide-layo, lo mngani wakho okusiza ngento ezithize, uzonda abantu, usaba ukuthi uzoluza into ezithize uma nawe ngeke ukhulume labantu kabi. Phela labantu labana wena bewungabazondi, net le ndaba yokuqala ukukhuluma kancane kancane. Lokuqala ukukhuluma kancane, uqala kancane ukhuluma okubi okuyi-one. Kusasa uyangenelela, then sekudevelop i-anger ongazi nawo ngabakubuza kahle bakuhlalise phansi ukuthi kahle ngibangani nawo. Ngeke there is no answer ongayipha, ongayibeka etafuleni. Yabona ukuthi manje unenkinga eziningi, but inkinga zakho i-create ukuthi uthanda abangani bakho kakhulu, ngoba abantu balwa namabhoza akho ucabanga ukuthi unabalwa nawe. Yekela amabhoza akho azilwele izimpi zabo. And then ubangathi abantu uma bazonda umuntu ukwazi ukuzonda umfundisi. Ngenxa ukuthi uzonda umfundisi awazi baba ngene nomfundisi, nawe soyajoyina uthi lo mfundisi unjanjani. And ekube nomfundisi is having igrace yokuthi afix impilo yakho wena. Is having igrace yokuthi athandazele impilo yakho kwenzeke imanga kuwe ngaphandle kwalomngani wakho. But now kunezinto oyoziluza ngenxa yokungena nawe izinto ongazazi. Sbusiso ngabe siyafika empilweni yakho. Angeke sifike phela usesene attitude ukuthi wena noma abantu balwa nabo umuntu olwa nomngani wami nami uzolwa nami. Le nto lezo zokuluza izinto ezibalekile empilweni yakho. Ngelinye ilanga lo muntu othi uyamlwela yena sephumelele ekude ekudeni. Kwamanye ama-office yothola lo muntu othi izitha sakho ongazange wamenza lutho. Yomthola kulindile ukuthi ukhulumela ingane yakho uthole kuyena oveza indlebe njengami lapha. Uyabo onempandla ukulindile osiyokhuluma nayo, uyokhuluma ini naye, because kunezinto ozozivalela wena ngenxa yezinto ongazazi, unless vele bekuwena oyicreatele lezi thake singathi siyayivisisa leyo. But nakuwe ohambulwa nabantu yonke indawo ngenxa ukuthi abantu balwa nabo bani nawulwa nomngani wami ulwa nami, uhambulwa abantu uyi-steering. Lento le yokulimazela impilo, lento yokulimazela umndeni wakho, lento ngelinye ilanga labangani bakho akusiko konke bokusiza kiko. Akusi yonke indaba azokusiza kuyo. Nangamanje bakuphi? Esikuyi lockdown manje abekho. Kunalana ungafuna usizo lwabo ngekulithola. Uzothola ukuthi lo usizo kumele ulithole yilo muntu ongapha next door now. Le ndaba ukushayana amasontweni usonta kuphi ngisonta kuphi. Umfundisi wakho nakashumayela ngamasonto abantu, ashaya amasonto abantu, kanti labantu abashaya umakhelwane bakho uhleze edrobheni, uhlezi le esithabathabeni sendlenkulu, obomakhelwane bakhe bazwa nina nishana nodwa bakhuluma izinto esontweni hambe noshana nomakhelwane. Yena uyazonda, nina nithatha lenzondo yakhe nabe noyifaka lapha. So uthola ukuthi napiyana nakafika nalabafundisi babakhulu abashaya esontweni lakhe bafike bachebulana ngezandla bathi man of God, nina nilena nzondana nezemkapani anibolekani kwasana. Umuntu angashela endlini ukhona wena uthi mina ngibangenelelana laba bebandlalelana. Ezinye zezinto thina siyazenzela, akusiko konke okubukane nawe ekumele ukulwe. Akusiko konke njalo okuvele banganeni bakho ekumele ungenelele kiko. Ungazifaki ezintweni ezingakufuni. Ezinye zezimpa akusizo zakho uzozungena nezimpey wrong ezo destroy impilo yakho.
akusiyo yonke into abantu abalwayo abangani bakho uma ibalwa impethize nawe kumele ufake impumulo yakho phakathi. Lungisa kokuthi zilwele izimpi zakho. Nabo mtshela ukuthi my friend ngiyakuthanda but le ndaba le ngicela ukungayingeni nje. Ngicela ukungayingeni, ngiyayisaba kakhulu, ngicela ukungayingeni. Uphume kuyo ngoba ngelinye ilanga yokulimazela impilo yakho. Ngelinye ilanga umntwana wakho uzofuna ukuyoshada lo muntu othi uyamzonda ongazi ukuthi umzondelana. Amthanda umntwana afe, umntwana besemathandweni. Yazi umntwana afe abesemathandweni uthanda lo muntu loyana. Kanti ke wena uthi izitha sakho ongasazi ukuthi wasicreate kanjani ngenxa abangani bayinkinga. Ungamzonda umuntu ungazi ukuthi umzondelana. Ungamzonda umuntu ngoba abantu bayamzonda. Ungamgceki umuntu ngoba abantu bangigceka. Abantu uthola bangangigceka mina. Uthola abantu bangigceka uyajoyina nawe but nabangakubuza ukuthi empeleni umgcekela noMasina. Umgcekelana uMasina akazi ukuthi umgcekelana ngoba uzomunye imentor yakhe yamgceka. Omunye umfundisi ugceka omunye umfundisi ugceka leya gift leyana ekubeni wena umntwana wakhe nakayigceka leya gift leyana wena kanti uyigift yakhe ifana naleyo yamfundisi loya. Kusasa kuyoba njani? Mina ngizomsa kusasa kuzoba njani? Ngoba amanye ama-gift vele amanye ama-gift abanye abantu abawagceki ngoba bawagceka ngoba banawo. Abanye abantu bagceka abanye abantu ngoba bephumelele ngoba bona bengaphumelelanga. Abanye abantu bablame abanye abantu ngenxa yokuthi bona bahlulekile ukuzenzela izinto. And then kufanele ukuthi nawe uyajoyina lapha abazi babangane uyajoyina lapho omunye uzonda indoda unethi uzonda lo wamama walapha next door ukuthi yena unendoda yena akanandoda. Wabo angacomi ingane ngoba ke manje yena babathi bamkhulumisa bangeke bamemehle phansi ucabanga ukuthi type yakhe yena uhambile uzitholela umuntu wamgeza waba right. Nyalo uright ubaba uright ba enjoy tay labo bazenza thona abekho ngcono ukuthi wena inkinga kunezinto uthatha izinto abantu abayishoyo ngabanye abantu usazoba sengozini, usazolimala, usazozubuhlungu, usazohetheka ngenxa yokulwa izimpi ongazazi. Into na ungayazi awungenelani nayo, awujabulisa abantu ngokulwa ukuthi ubasupporte ulwe nezitha zabo. Ngenxa lezi zitha zabo wena uzozidinga bona basayidingi, bona sebaqedile kanti wena usengakaqedanga ngabo. Ngizosho ukuthi God bless you. This is Pastor Sbu. Ngiyayibona lento heavy but ke iqiniso lodwa liyosikhulula. So be careful ngokuthi ulwa nobani, ujoin indaba zabobani ngoba lento ngehle mhlambi ikulimazela impilo. Ngehle mhlambi ikulimazele ukuthi noma uphiwe kangakanani izokuvalela iminyango. This is Pastor Sbu. Wakamasina umntwana. Ngiyakubona ku heavy. God bless you. Thatha umlayezo noma unzima ufake enhlizweni uzokusebenzela. Ukholele, ukhiphe, uvalele le lockdown. Uzivalele lezi zinto ezimbi bozenza ungazibozenzelana. Shalom.